yasno ti lang benrung lang sa kanila seng NPP te kada bakusan hi kabasya Ahmad Jungi gaday menta kanika election MP kabasya Ahmad ay Jungi te habang ipek ya kini ki snem ki palalet kini khatsan snem ki palalet kaba mangi nglayaw MP kaba Vincent pala represent yang ni ya Shillong constituency Jungi naga sen kongres jadi itu kisnam ke surga kongres ke dalam apa Delhi mo lese mai haka kapasiti kum MP lese lale ai nang ta state Jungi dan ri pengipet pate ya ke bolong mentah ke apa Delhi ni ba ke surga ke parti kongres Kamdon lachu chano habang ipet kadang ni kisni ki bobor ki dekat jongka ki nang pet kakadi kepedu mensim yang ni ba lada menginang ni napo kasih jantia joni lada mengini bakla banjir yang ini sasisin kandai ke du jibentoy yang ni balai ngau ni kata hari ni ki kendiak balai ki beladak ngelai ko kubor ngelai ke sosial media baper ba kumno ka ketin kasih joni kabalai bandrung mo kabalai bani tuno dak sokar India kabalai bani tuno dak konstitusi dari India nrai keladu kecing itu balai nikli ya kata kecing balai juga du namar ba ngidon UMP ubadon hakalian persya kepada kong bat kebaan lesi umdon kano kabor kaba unia sai nalajong nama balai udon hakalian persya dia kano kaba don hakalian persya ada pikiran berbor kalian sensar kamjusna mo tementala dan mengingi jip yang eu ngilong biang haju sasan senang biang yang iba kakitin kasih Jungi dalil leru kenompoy syano teman-teman habang ipay pat sa kaway kaliang KNPP kadai ka sorkar kadai ka seng kabay slok lang bat ka seng BJP po Delhi mo leseng insya ko mentakas ni mangi ibuan join sa kaseng NPP mendasi leseng insya keno abo ang ilayo pisa kane kibobon kita kinangi kanre kamdai kata namar mangiru ni perkat nang kata kajai benriu din nang kata kadang ni sawan join sa kaseng NPP nama bali ni UI balang ba kaseng NPP kadon kalat kananti kaban penim ya gari bagajai benriu Jungi bali nga omay kata lada mangi ni aladi kung amperin bailang MP jong ka state Jungi kani kan long kajing mentoy yang namar bali mai lese namar ba ka NPP kadai kaseng kabayadon lang bat ki BJP haka sorkar po Delhi talese lembah kajing asai Jungi mo ilaban ya sai nagabentak tin kasih Jungi bat ni kermen scam hakani kasan snem lada mai injo temper kaktin josi kan sayo ban itu dar sorkar India hakawai bat kalian ngakwa ban keren hakabay day bat uni ukur tong kebangiong mo upra kasa pengilai ke sosial media ngipli ke mobile hadu pengilatai dan pay mo nias go tang tadi kini bang mai ijat benriu tengas go ba mangi ki badon sabar jung pra ki ba isi jat benriu sudah kadai nam kata kadai kalau ba mangi pada khat ki bamdan ho pra ki ba isi jat benriu hato mangi pada hande ni isi jat benriu ngisi mo kadai kata kawai kapa mengangas ngau ba ladang idon hang NPP kadon ko BJP kilaban keren ini kumno kamlelai ndrai ni perkat nam ta kajai benriu ni kwa ban penjabi ko ngaparin kenang ba ini keren nam ta kajai benriu namar ba ladang upra ulet hapo Delhi unsyong tangkum opposition MP umla banang wat siken tienru anong don bas ngapi manoru sakawai pade kamat kalomba PI tong dimla ban keren ni kata kajeng nang start jong tau kandidat jong pra mo lala bande doktorit lala bande ubakumtai henry hak politics ni don kam ke experience udah bro padang tumai ubang padang watang MDC ru padai mau tang surung politik tang apa Islam cakap na represent ni kajak pendiri jengi shadow Delhi kaya ke pun kerana Delhi ya ladi ban ailat chua hapo district council nak ta state level bat suki ngin sapha kanyu lada ude upri bobiang ngin sapha kanyu ko biasi Delhi
Jadi kani kadi persegau jongang ngampuak ban keren kam Muslim mo kipun ban keren dia jongang tang ini kin ngak remen bang ini kong apari kandidat jongi ingin kesan telei kadang bang mairo in perkat yang gari berkajai beliau tang Syafri ke parti NPP dah ganti bat ni next scam bagi kuitan tiru ya kaba pin alat ini ya kaba ni trial kan bat parti ujung pi hakindo kino kibenta ya kaba pasat hangi nyendon kanu kata semen abang ini nak parti UDP lah yakin nungya yalam kipa itu jaga parti UDP lani yakin nungya lam kedi pok district lani yakin nungya lam kedi pok circle bat ngindon daw ya parti hendai kedi ka mon ka belut ke jongi lama haka parti hi kadon be ka jingrung ka jingimi ngidak ka jingkimen ka bakrong ya ka ba menta kesni ya kaba milayo pan sedang kan new chapter ka jongi haka political career ka jongi da ka pinyeso bat kene ka National People Party ka way na Kisna Party ka badon ka base hala ka jong ka state nga kamao ki por misra kon ngidon ka party congress habang ngidon kam bandai penikendu yakin national leader ngiha pandai state jalhi ngiha penut tak kisah ngiha song flight ngiha song doctrine hendai lembang ke jepeng so jungi bak ka parti NPP kadang ni kuat kodong kam pendu yaki national leader yaki state leader larang ni song tak bolero larang ni song tak auto larang ni song tang tak auto ru ngilala pendu yaki ngin dadong kam pendu yaki kuat ngin dadong kam pendu pisah dah kalian kajonga baki palok kajonga ki bawan banyak dong kat ni ngai today pi baro ya ke bani lala kan sem ni karai ba ni spa oni ko ipi badan ni apa ka National People Party na kalian jogi noket kam apa umcing circle jong ka youth wing kendai 4% ngila don hune ba ni po ni ka phong public shwa ka campaign jong imadang amparin jong ka MP election ngin sangara khambun ba ai ba ka kam jongi ka khamjam ban ya kitin ba siban pa ya ka we ka bang kwa ban appreciate ya ka ne ka soka NPP po ka jingalam ka jong i sa kontra kata kalong ya kwa ban itu ipi kindam ha ka por ka banga dangtre po ka service ko district junior engineer hapo ka na education ngadir pun pe ekri boy district balok kuwe abang ilek segini ki border area hampam e ani ka boy district ka share yak ta interstate border bat ka neighboring state ka jungi bat Assam nginda lek kit han umsiang ngilek kit han Khanapara ngilek kit han Baklapara ngim itho uno upot usam padai jong kami kaya buat uno upot jong ka Assam ngi kat padang yat isni kipor ngi bakane ka sarkar na pa Assam ka saban kurut yo upot usam ka jingi handai nga ai ka jingi ro ya ka sarkar MDA 1 ya ka palang not ban sim ya jing ban kitle ban sim ya ki issue ban take up ki issue ban pembet yo upot usam bat mentang ro ngi pi lada nilai pok kena para ni tep uno de pot cakami kala uno de pot Assam nga a ka jingero en ka sarkar nga a ka jingero pakura ya uno ngalam jong na ka parti ya ka bala not ban le en ki isu ba ka de ka jing man taw na ka ta khamtam e yangi ka report district ka badon hapo ka boda ba ka Assam ya kiwe ki bentang ni sai kran pam pada ngi don ne kilat kenti ni lagi alat ini ni saya kan pat hak election campaign PP kadai ka balik nakakam om ka ba he nakaktin tepat kumcuru mo menakini dipor ki baladep gaya kendu i MDC local MDC jungi iong baik ba ka jingkhang jong ka NPP ka play arp sau ganta te kata ka so ban ai min sim singi ba kalong ka ba bangin ya don rekat
bat ke parti NPP bat kendiat ang ni wasngau banai kublai iba don sumer nadu mensua kaba isdang banyeng ngiladon nakti kejat jungi nadu independen semua hadirin ke parti UDP nadu ke parti UDP ngiklam ki seluruh bat hadirin ke MDC jong warajar kat kendai ngilalik bat ke PDF bat mo kumasyong hadirin kani ke MLA arajar arpulai badan ilaong ali ini trelang no andai ni dang suit parti itu kopor ilaong baton ini pecwa kani ke kenti kumno kan ya kumno kan long te andai klan do pensai ke jingkiran jungi andai mata kesini kala urlong